laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأحسنوا عبادته، واعلموا أن الأخوة في الدين مقدمة على أخوة الدم والوطن، وأن الإسلام منع الإنسانية من التفرقة والذل والاستهبال، ودعا إلى المروءة والمساواة والتمسك بدين الله تعالى، فلا أثر فيه باستيلاء فئة على أخرى، لأن الأصل واحد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأصل الإنسان واحد، وإن تفرق الناس إلى شعوب وقبائل، وهذا الاختلاف يجب أن يؤدي إلى التعاون على الخير والإحسان والمصالحة فيما بينهم، فاختلافهم في الآراء لا يكون سببا للتفرقة والتفارق. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يجزي الله سبحانه وتعالى تبرئ أمورهم ويمرهم عليهم. يتوقف الله سبحانه وتعالى دو نعمة بمقصد القوة في يرنيه سيد نوم غورا كاكو مكوهم غفرة وقدر يمور ميلين يقول من كلا جابوا سيدهم في يوم الجلد. سيدوا فانت الله سبحانه وتعالى كأبوته وعلى موكبه. سيدنا نقول قول جميعا من أمين محمد صلى الله عليه وسلم قوله جياد مكة كملا مكة وترى الله سبحانه وتعالى بجول نلال ويبين ولمسألين فهذا مسألين جاد الله أرى الوجه يبرك على نيرهم قول الله سبحانه وتعالى مؤمنا جوال مؤمن ولهذا نحن أمور جوال مؤمن جوال وكيجي نحن نوع جوال على مؤمنا له نحن نوع جوال على مؤمنا له والله سبحانه وتعالى ووي وهون عندنا ده وقول إنه مؤمن جوال ونافق ورد جوال وليبلوكم أيكم أحسن عملا. ممكن بالقولين كنتم الله سبحانه وتعالى ونفتحي جوف كلامه ونا قل بنقولكم أن هذي كانوا دينا مين الذي بكيانكم نجيا أمور سويا قل دينك كلا نكتب من أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كلا نيجي أول، كلا زمان أول نور، كلا إنجل أول لك. تري نكتب من أنتم وجدي معنا منهم أقول لكم حركة أولي اسم مغرق فمول. كيفيا قال جنبنا الكفار، كيفيا قال دينا كان كفار. إذن حركة وني كيفيا قال جنبنا كيفيا قال دينا كان أرضي وقت مثل تيجو، كيفيا قال دينا قال فردولو. كيفيا قال جنبنا كويه هو رينيتو
amma ɗum ɗa ko muttayi haray jiɗɗo yaadal ngal ka diina ɗum ɗo ko ɗum hippinte yeeso e kakkugol leydi wiigol ko min leydi wotiri ma wiigol ko min ƴiiƴan gootan ɗum ɗo hippintaake yeeso diina kan ko diina kan hippinte yeeso ɗum ɗo haray saɗodene islam ka haɗi yimɓe ɓen no ɓe diidori tentini yimɓe julɓe ɓen ko wiyeten tan sertigal mo kala jonna o e ɓaawo muɗum ngon mo kala hujja o e dokka haaji muɗum mo kala wi'a annde ɗimmo mum o wona annde muɗum terdi ɗimmo mum o wona terdi muɗum anngal keɓal ɗimmo mum o wona anngal keɓal muɗum keɓal ɗimmo mum wona keɓal muɗum tawi julɓe ɓe wayni hakkundeji maɓɓe haray ɓe yeeji ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe goto naa ɗum ɗon ɗum ɓe yamira kono ɗum ɗon ɓe jeeya ko julɓe ɓe yamira kon kappugol welo welo e suno idan hara islamu on no haɗi julɓe ɓen sertigal hakkundeji maɓɓe no haɗi ɓe jaafodiral mo kala tertohaya e ƴettigol woɓɓe ɓen kurta ɓe maccitina ɓe waɗa ɓe kamɓetinaɓe yimɓe islamu ɓe ɓaɗa islamu on no noddi faade e neɗɗanke yaagal e fotondirgol hakkundeji yimɓe ɓen jonnugol mo kala haqqe muɗum ɓe ndaari Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on ɓaawo haqqe makko on alaa hayɗe gooto mo Allah subhanahu wa ta'ala wana haqqe mo tawata mo hane heɓe fuɗɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo waɗen nelaaɗo haqqeji e hoore meɗen ɗi tawata ɗiɗo ɗe annabillahi sallallahu alayhi wa sallam imo waɗani jibin e en haqqeji e hoore men tawate hande jelduɗe wano tawi mo waɗani kamɓe kadi waɗani en kadi haqqeji e hoore maɓɓe ɗiɓe haani jeldude neɗɗo fof neɗɗo hakkude makko e neɗɗo mo wondi o haysi ko wondigal hoore laawol aray haqqe mum hakkude maɓɓe mo kala tawatan hañane nde idan ɗum ɗo woni diina islamu kan ko diina hakkude ha mana kanko diina islamu kan ko jikku wonɗo on ka hakkude jikku yettiniɗo on wano ɓe wii noon alkulkul mahmud bayna kulkayni danimayn kala jikku yettiniɗo so a ndaari a taway ko hakkude jikku ɗiɗi winiɗi woni haray goɗɗum ɗo no yeeso ko haana goɗɗum ɗo no ɓaawo ko haana islamu on ari hakkude ɗon ari jikku yettiniɗo on idan haɗa diina islamu kan ika yamiri julɓe ɓen foto ndirgol wiyandi waggol gooto kala maɓɓe ko gooto ɓeya e jogitagol diina Allah kan hara ndaaraali fii oɗon ɓuri oɗa gandal ɓurnoma horon ma fii oɗan ɓuri oɗa jawdi ɓurno makko jawdi hono ala jawdi ma fii oɗan ɓuri oɗa dambe ɓuronna marɗo dambe on hono ala dambe ɗum ɗon dartitake wona ɗum ɓeytete ko ɓeytete islam o sabu lasli on ko gooto Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en ɗum o wii ko anoy yo yimɓe si wiyama yimɓe ɗo hara engal waalide leydi waalide couleur waalide si wiyama yimɓe ko kala ko wiyete ko bani adama ko yarata ko yiɗi ñaama yara wowla gon hara no dam ko anoy yo yimɓe hule joomi moɗon sabuɗo on itti on e wonki woodi o itti eki wonkiɗo sonnajo majji on o sendi o itti hakkude maɓɓe yimɓe hewɓe kadi yimɓe ka tujiiɓe hule joomi moɗon mo tornito sabu muɗum on ande Allah no wattendila e moɗon o weltidaki tumon ko wonɗon e wowlude ɗon ko wonɗon wadde ɗon ɗum rente e taccugol ɗenɗan ɗan hakkudeji moɗon hule Allah subhanahu wa ta'ala idan oɗo aya kene watteni yila Allah subhanahu wa ta'ala o holli ɗo wonde no ɓiɗɗo adama on kala ka o iwri kala mo o woni harayka haali jaɓude an e o ko lasli goto ɗuɗo nene moɗon ko gooto baaba moɗon ko gooto si tawi a añaymo annimo sabu jikku makko bonɗo ma aña jikku makko bonɗo on sabu neɗɗo o natan ko añete ko kuuɗe makko ɗen ma konngol makko ngol serti hakkunde yiɗugol goɗɗo yiɗugol kuuɗe makko ɗen hakkude añigol goɗɗo e añigol kuuɗe makko ɗen bani adama on te ko bani adama yagal ngal ɗum ɗo añetake siko bani adama ani jikku makko bonɗon hollama kadi ko jikku makko bonɗon añuɗa ñande fof o heɓi jikku moƴƴo hara ɗum ɗon no welema kono tawi ko neɗɗo on añuɗa hay o juuli añe juuɗe makko ɗe hay o woori añe ko ka makko ka kala moƴƴere no waɗi añade par ce que kanko añuɗa ko wiya makko fof añe idan so tawi noon ko kuuɗe makko bonɗe ɗen añuɗa wona kanko a añay ko boni ɗon e makko yiiɗa ko moƴƴi kon e makko
oɗo woni balance mo islam kañum addi yo yimɓe ɓe feetire hakkille mumen idan ma jaɓa ko diina maɗa ka wiima ko fiyawo juuɗo tawi a wi a jaɓata ko diina ma ka wi ko kay yaada e beleɗe ma en sewdo ɗon a yane waɗi ko allah subhanahu wa taala nokki e hunde e wattande hay sa waɗi heddi e fuu sabu angal ma waɗugol ɗum ɗon a yi probléme te a gomini nelaɗo e fiɗi fuu a tenniɗe goto a yi probléme idan ko ma jaɓa ko diina maɗa ka wiima kon anda yimɓe ɓe ɓe fuu taw koɓe laɗni goto baama maɓɓe ɓe fof ko adama nene maɓɓe ɓe fof ko hawa nabi yimɓe ɓen ko hunde wote wona oɗo ayonde ni haray ɗum ɗo no holli wondema yimɓe ɓen no haani wonde hunde wotere hayso ɓe woni jamaji sertuɗi goni sertuɗi ɗenɗe sertuɗe allah subhanahu wa taala ko huɗɗi en ko o sendi ɗenɗe meɗen ɗen o sendi jeeje men ɗen o sendi nokkeli meɗen ɗi ko fi en anndo wi holluno kadi tan ɗum hatten kala hunde mawno waddan sagono fof eno goɗo woon par ce que fof guuri e wonde nden nder ɗon ko gotel a downataɗo ɗenɗe ɗen fof taƴama addama wallinama no ɗum gooti a innama yaɗodiraɓe ɗenɗe ɗen a wawi ɗum a wawata si ɗenɗe ɗen fof korama wallinama e hoore babal a innama a ƴettaɗo ɗengal woore ngal funal ƴettaɗo ɗengal woore ngal manita ƴettaɗo woore ngal fof so a wawa ɗum par ce que ko huuɗe woni few woɓe idan nde tawata ɗeɗo ɗenɗe ko wonata ɗum no serti ko aya min ayatillahi subhanahu wa taala aya min ayati qudratillahi subhanahu wa taala ko holli ko kattande allah en nde tawata ndeɗo hunde few woode ɗe no waawi wodude langi serti tawa ɗi wawata hay famade ɗum ɗo naa ko añire yimɓe ɓen wonande neɗɗo ma ko diina amma neɗɗo mo mala diina on tawi ko beleɗe makko ɗe woni reweteɗe makko on kala ko beleɗe makko ɗen dagini no dagi kala ko beleɗe makko ɗen harmini no harmini makko o mara deftere ka o yurtito o mara nelaɗo ka o jokki o o neɗɗo ñawde kadi ñawde amma neɗɗo mo tawata on ɗumo mari nelaɗo mo jokki mo mari deftere nde kuminoto e muɗum wona balance beleɗe makko ɗe mo pewtita ko allah nelaɗo ni ngol ɗo ruɓodirgol ende ma settugol yimɓe ɓen ko haani koyo nottuɓe nawaɗe faade e walliraɓe e woddo ko moƴƴi e newodiral hakkundeji maɓɓe luuɗunigol yimɓe ɓe ka fene maɓɓe ɗum waɗayo yimɓe ɓen sertuyoɓe fiiru allah subhanahu wa taala wi ko ano yo yimɓe min tagi on min itti on e gorko e sonnaade mi tancinaaki ko wiyete ko ɗum goɗɗo no woodi ka hawre lenɗo aɗa no woodi ko wiitinae ɗum ko o heɓi wo ko heɓi mo woni wo mo woni fa o woni wo fa o heɓi wo no o sifori wo o wawata wonde ina o arti ka hawre lenɗo ɗon eno heɓtino mo ɓuri jaatinde on arno sude goo idan o wi men tagi on min itti on e gorko e debbo min waɗi on jamaji e goni sertuɗi fii yo on andodir ko ɓuri teddude e moɗon ko allah ko ɓuri ko rodi allah idan to oɗo woni balance gongaji on ko woni tedduɗo on ko allah moƴƴo on ko allah marɗo valeur on ko allah ko neɗɗo jaɓuɗo ko allah wi wattake ko wattake neɗɗo jaɓuɗo ko allah wi yo waɗe kon ko ɗum watte ko ɗum haani watte oɗo neɗɗo woni ɗum o waɗɗula on o woni neɗɗo tedduɗo on allah subhanahu wa taala neɗɗo ko o yumdi gandal wo ko o mari jawdi wo ko mari masara wo ko mari jaamu wo ko mari laamu wo so wi ko allah wi ko wona ɗum ko o jaatoto allah inna akramakum inda allahi atqakum عباد الله يجب علينا جميعا التعاون على فعل الخير ومكافحة الشر وإثبات الأمن في البلاد لأن الكل من آدم وآدم من تراب فاختلاف الآراء لا يدل على اختلاف في الدين والنسب كما أن المواطن الصالح هو من يحب وطنه وأبناء وطنه أيا كان لأن القاسم المشترك بينهم هو أخوة الدين والوطن فلا يمكن أن يكون انتماءه إلى فئة سببا لتحميسه jiyaɓe annda haray no waɗɗi e gooto kala e meeɗen daragol wallodiren fii waɗugol ngol ko moƴƴi e haɗɗugol ngol ko bonni e tahitingol ɓuttu e nder leydi meeɗen ndi si honɗum ɓuttu mo nandinde muɗum annda o annda ko honɗum woni ɗum allah dandu en anndugol ɓuttu ko neema ko waɗi a anndi ɓuttu ko nema o ñande yaɗa lewol no jeeya e nemaji allah ɗi goɗɗo anndata no e junngo makko
sinani ɓe yedde mo ngakko ut e cellal siɗa feddi a anndata alama nemi ma hanen nawnuɗa ko ñande nawnuɗa anndata jaka cellal ko nema ko ñande wonɗa e gere anndata jaka ɓuttu ko nema si ɓuttu ala laamu wela jawdi wela ɓeyngu e wela ko ɓuttu angal ɓuttu watta ha goɗɗo yelo jaka haalino mara hay ɓuttu tawa nden ñande ko baasa ɗum o moƴƴande o ɓurata yelade e jiijogol ngol goɗɗum par ce que a rondata ko yaada e mum no accata so a rondi ka wawata yaade ga accirande ma walaaki a wata yaade idan ko angal ɓuttu fuu wawi wadde yimɓe ɓe fuu hara ala tedduɗo ceerno kaari en ni ko alhaji kaari en ni ko mise kaari ni oɗo ko oɗo teddungal annanede jullere ko ɓuttu si ɓuttu ala goto annanta e jullere idan ko nema mo tawata yimɓe ɓen no weltini e muɗum kono Allah tan nde wirini mo nayi so iwi haray hunde wela idan ko honɗum noon tabitinta ɓuttu ko ɗum ɗa ala e sabuji ko kabitinta ɓuttu hewɗuɗa gila ka ɓeyduure maɗa haa ka hoddinɓe maɗa haa ka musidɓe maɗa haa ɓe yimɓe ɓe wonduɗa e leydi woodi ɓe ko watta ɓuttu hakkunde moɗon ko si kala nunɗi jonniti o yahatte makko to ñaani ko ɗum ɗo neni ko fuu idan amma si tawi woni a tooñi woni ko ɓe nguma on tonke siko ɓiɗɗo ma on tooñuɗa on tonke ko kawɗo ma nga tooñuɗa on tonke kala siko boyno ɗiɗo ma on tooñuɗa on tonke kala neɗɗo mo tooñuɗa a itti ɓuttu hakkunde moon idan haray ettagol haa ɓuttu kadi e wenndi ɗum ko nafoore wonande goto kala no jeeya e hikmaji haala pular ɓe wii sumu suudu yonda ñemete e dow mi mi maanaaji suudu ndun sumi ñemete kam no waawi wirude ɗum kono teddungal maggal on ngal woni e suudu ngal yahi ka ɗum tuure ko ñamata ñemete kono ɗum nder tan idan moƴƴa e ɗon ko suudu ɗum hedda ɗon ni ɗoomiɗe wonata gayɗe ñemete ɗiɗe wonata liwre tawi ɗe waawi wiwde kono si tawi woni ko suudu ɗum yaltama hala moƴƴa idan haray ne yimɓe ɓe fof koɓe ɓiɓɓe adama ko mbulo yi settugol pehe ɗen ɗum tindina settugol ka diina e settugol ka dambe yimɓe no waawi wonde engal gootal ɓe wona neene gooto ɓe wona haɗo wooto ma ɓe wona nder suudu wooduru pehe maɓɓe ɗen serta faaleji maɓɓe ɗum serta ko woni neɗɗo mo mara hakkil ko wiito ko saalaani tom ko fortement ko faale ɗum ɗo oɗo annda ñaadam ko waɗi sa ndaari yimɓe ɓen sa ɓanndi ɗo ñaamete woɓɓe are ko haali ko yiɗi woɓɓe koko lammi ko yiɗi woɓɓe ko lomi bannde ko yiɗi aɗa ñamete so a wallini ɓorna teeri woɓɓe koko tesi kon faala woɓɓe koko ɓewti kon woɓɓe ko ɓale faala woɓɓe ko ɓen ko ni bani adama on taggira sa wi'i neɗɗo on ko ma tun ko suɓo ko suɓiɗa kon forte ko awre ko ndinduɗa ko ma jaɓa neɗɗo kala alhaali makko on ndaama ko honno ɓe jiɗɗum hoɗum ɗon so ɗum addi sari komo beeɗi no heɓu faale mulɗen hara o bonnaani haqqeɗimo makko bonnugol haqqeɗimo mum honɗum o wi goɗɗa ko daneji makko fof dañoto a bonni haqqeɗimo ma par ce que ɗum yaadani idan jaɓu o wattiɗo ɓale e o wattiɗo dani mo ɓen waɗi haqqe waɗta ɗum ko yiɗi kon joni noon ko holno ɓe wonita goɗɗoɗoa mbiɗe islam ɗum ani ɗum sali idan haray nuɗumɗugol pehe ɗen ɗum wi'a ko haray yimɓe ɓen ɓe serti ka diina maɓe kadi ko dambe wono tawi noon ko wiyete neɗɗo leydi moƴƴo ko neɗɗo yiɗɗo leydi muɗum ndin e yimɓe leydi ndin wonɗo o won Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko wi walladi zara'akum fil ardi ko kanko aawi on ka leydi ala e leyɗe ɗen fuu ka ley kammu ɗo ka yahata tawa ko leñol goto non fii ndi leydi ala a yaha tawa ɗenɗe settuɗe tawa kulolji settuɗi mo kala no wuuri e nooli ni ɗum on sari a wona hakkude maɓɓe ɓe wuura mo be ala yeebaali hakke ɗum e muɗum on ko ɗum ɗo woni hakke neɗɗo yagal ngal bal hay ɗulle ɗen ka fuure ɓe ndaari en tawa ite ɗi kala no wuuri e nooli muɗum on a tawata hay ɗooriɗa kono noon ɗi ala kadi waɗde hakkude men idan
haray ko woni kendingal kafangal ngal hakkunde yimɓe ɓen ko eɓantal siɓɓeyagal dina kan e siɓɓeyagal leydi ndin yimɓe si woni koɓe enɗan koɓe julɓe koɓe hodduɓe haray hakkille tati no hakkunde dina o ko julɗo ko a julɗo haqqe islamu no hakkunde moɗon ko on enɗan haqqe enɗanɗan no hakkunde moɗon ko on hodduɓe haqqe hoddi gangal no hakkunde moɗon ɗiɗo tati haray no hakkunde moɗon si tawi on fof ko on julɓe kono na on enɗan ko on hodduɓe kadi haqqe ɗinno hakkunde moɗon haqqe dina tan e haqqe hoddi gangal si tawi on hoddama non fof ko julɓe haqqe dina tan no hakkunde moɗon idan ko ma jaɓana dina maɗa tan ko tawima tan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا يشير إلى صدره كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع واحد وهو من الاثنين أبعد نلا صلى الله عليه وسلم بماتي جلد جلد كسيبه ما دام من جلد كسيبه جلد تونا كا جلد سيبه وتونا دام بمعنى أحكام حق محكم جلد كسيبه حالا جلد كوقف جلد إممو معنى أكيد من هذا مكو أكيد من أنجز مكوني أكيد من صنع مكو أنا حاجة مكو julɓe julɗo koɓe ɓiɓɓe aanana julɗo ittugol gote e julɗo ilmu muɗum koyi ɓe ɗum ɗo nan jiɗɗi islam noon julɗo on a annda an e oɗon fof ɗo tamigare juula an e oɗo on fof ɗo murde tumere an e oɗo on fof itte zakka on fof ɗon hajjude a annda ko hombo e mon allah deɓani a annda ko hombo e moɗon allah yatani idan wi'ugol julɗo ilmu ma ngee itta boto makko islam defanama ɗum par ce que anda ko momor man ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yoni neɗɗo bone nde o ittata boɗe e siɗɗo ɓimmo makko yani julɗo ɓimmo makko on kon ɓe tabbita ɓerde maɓɓe ɓe maaki kulol allah ngol ko ɗo ɓe wi kala julɗo e dow julɗo no harnanimo jawdi makko ndi no harnanma kettugol jawdi julɗo ɓimmo maɗa sina hara o yeeye ma o luɗe ma o ɗokke ma o ñawle ko ɗiɗo tane o waɗiri ko henndoɗa gonngel goɗɗo ñaama ngeɗa no waɗiri kala ko kettuɗa e junngo immo ma a sooda o okkaama o luɗaama o ñawlaama so a ñaamini a ñaami ko am hay so tawi ko fotan hay so yuuɗi harmo gonngol ko façon ɗiɗi harmugol hunde ɗen ka laɓɓi mayre hono beere sigari ko nanndi mum e harmugol hunde ɗen noone no henndotaande noon tawa kay laɓɓi mayre nde daɗi kono noone no henndotaande ɗum hamman ma so a yahi e kilaatum goɗɗo a mumti a ƴetti a ñaami ɗon a juuli a wi alhamdulillahi a fanardina waɗata ton ko ñaamuɗaa ɗon a ɗaɓɓitoye jommum yawmal qiyamati jolmitama wa man yahlul ya'ti bima dalla yawmal qiyama so a ƴetti nagge goɗɗo a ronde ko damngal fotteɗa a rondi nagge daɗɗe jumati siko otto goɗɗo ƴettira a ronde ko damngal ɗaɗɗitama siko ɓuɗɗi makko rancira ɗe ka rondiɗa yawma qiyama a ronde ko ɗaɗɗitama ha makko jommitama wona kanko ɗaɗɗita ma ɗe ɗe ñawni ko an ɗaɗɗita ɓe ɗe ñamuno jawdi makko ndi ha yiiɗa makko jommitama fa noon andi siɗa wakkili rondoyade jonde ka damngal ɗaɗɗe e yimɓe jomitaɓe rondoyo ko Allah wala si tawi a andi a wakkilaji ɗum a wata a neemi il faut ƴetti wata ƴetti par ce que daga naajima wata a wiiti bonnoɓe no bonnude an kadi a bonna ɓe maaki hakkude julɗo e julɗo no harmani mo ƴiiƴam makko ɗan daga naajima an julɗo ka wara julɗo ɗum ma ɗum no hande ndaaren ko alqur'ana mission ala e kambaji ɗum so Allah kambi ɗum fof ɓe ɗiɗi hani siga kamban mo kambi wata hoore o wi woman yaktul mu'mina muta'ammidan fa jaza'uhu jahannam so renno ɗo ɗum arani goɗɗo ta kala warɗo julɗo hara o ɓi pacce tewoɗa pacce wala adi a tewi pacce waɗa fi o mayde mayde Allah wi waɗɗu ɗum wojendi makko no ko jahannam siko ɗo o hattuno ɗum ɗo yimire
kono o watti fiiji nayi hoore o watti ɗum khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban e hoore mo naatata yiide toon sa waɗi juɗɗe hoore tawaɗe Allah watti hoore ɗon ko ɗon luggata khalidan fiha ko fof o heddoto kadi en anndi no woni bakkatuuji ɗi jommum naatata yiide o suma yer bakkatuuji makko ɗin o yalta seede ɗum amma ɗo Allah wi so a warii julɗo hara a tewi pat a naata jahannama lutta ton kadi o watti hoore ɗon kadi wa ghadiba allahu alayhi hara Allah no fikkama ɓe wa la'anahu bimo huɗuma kadi watti hoore ɗon wa a'adda lahu azaban alima ɗumo fotino lesɗe musle no woodi yimɓe jangata Qur'ana nan tan naatugol yiide ko leɗɗe feereje leɗɗegol kadi ka yiide on ko wiɗo mugol feere goɗɗo no naɓe kas o soke haɗa ko mari ton ko angal ñaamugol weldi e jooɗagol angal bimbi ko tan goɗɗo no naɓe ton haɗa bimbi kala ko yo yaltino fotti o naate kadi bimbi kala o naagol idan wiigol ngo ngol wa a'adda lahu azaban alima ɗum ko leɗɗe goɗɗe ko a naytini kadi idan fii Allah no hokkuma jawdi ma fihi mo hokkuma jaabu ma kala ko o waɗanma so a ƴetti ɗum jaggitira e hoore ɗiɗen julɗo ɗimmo maɗa ko waɗi ɗum dañinantama jaabu maɗo dañinantama waɗo julɗo jawdi mani dañinantama waɗo julɗo gandal maɗa dañinantama waɗo julɗo huunde dañinantama waɗo julɗo si wona gooto ɓe tiɗi tati ɗum kadi hara ko a neɗɗo muɗum so tawi ceemeɗo jeeni tawi ko awni hakimu on hara ko on ñaawata neɗɗo resi o waɗirdina ɓaawode o resi l'islam on no newnanma so ko awol ñaawowo on a ñaawi haa pereji tabinii ko goonga o resi ko jeyi ɓaawo desal no tagi ko o waɗi kono ɗum ko ñaawowo on kadi nawanowo won maasi o wari wonki e hoore dewaare ma ɗum so activité dina makko on wonti feetere kono ɗum ɗo kadi wona wonɗo o wonɗo wi'a yo waɗi ɗum siɗɗo ma yaltiga diina mum ma siɗɗo ma waɗi hoore ma siɗɗo ma jeeyi ɓaawde o resi wona a wi'a yo warmo ko sihla ko ñaawore nden ko ñaawore nden ñaawata hada wani to gonga ɗum ko warmo naane ɗo on meeɗa idan gooto mala droit waɗgol wonki e hoore tewaare sinano haran ko nder koɓe si Allah addi kamba tawi a mulaani waɗu ko faalaɗa o ko mbele ɓe wino fir'auna fasdima anta qaadi innama tawi min haji hayati so awa waɗde ko faalaɗa o tewndu ɗon kono noon anndu ɗum ɗo no waali kadi أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله اعلموا أن الأمن والاستقرار من أهم مقومات الحياة وفي ظلها يتقدم البلد ويتطور وإن الخائف لا يتلذذ بطعم الحياة ولا يطمئن في مكانه فإن أولى وسائل الأمن هو أن يحب بعضنا بعضا وأن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى ونقوي أواخر المحبة والأخوة فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يسلمه وأن نبذل أسباب الخلاف والتنازع وأن إثبات الأمن مسؤولية كل فرد من أبناء هذا الوطن ويجب على كل منا أن يخلص عمله لهذا الوطن ولأبنائه ويعمل لأجل مصلحة البلاد ففي ظل الإسلام وحده يمكن أن تذوب الأنانية والاستبداد بالرأي لأننا جميعا على عقيدة واحدة في بلد واحد وهدفنا واحد وهو خير هذا البلد فلا بد لنا إذن أن تكون كلمتنا واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع واحد وهو مع الاثنين أبعد من أراد محبوب الجنة فليلزم الجماعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية. يجزي الله سبحانه وتعالى يكون يقول لنا صلى الله عليه وسلم من غير
laawol jeyaɗa kisal allah anne ko haray laawol peewal e ɓantal ko wiyete ɗum ukku allah okke ɗum e tabitugol ɗum ɗo no jeeya e ko ɓuri immude e ñinnede ɗin gurdal so a nani gurdal kala ko woni ko ede gurdal ɗa o waawi wonde o ɓuttu ngu ɓuttu alaa haray dakanne hay histoire ko waɗi neɗɗo gulɗo o waawataa daɗinitaade hay tus so a ɓanndii ñaamete ko weli wo sihiɗa huli a annda tan woni ko imma accane ɗo yahama gañande a anndaani sabiɗa huli a anndaa ko wonɗaa yo idan no noon kadi dakaneji heeɗi ɗi fof a waawataa anndude ɗum ɗo no weli sinaa ɓernde ma nden no deeɗi ɗen ɓuttu no ɓaawmaa ɓuttu alaa a waawataa anndude ko wonɗaa yo koye ɗowdi ɓuttu on leydi yarata yeeso koye ɗowdi ɓuttu on leydi abasata haray no jeeya hen ko ɓuri moƴƴude ɓuri himmude e ko rewete fiije ɓuttu wonu yiɗindirgol meɗen ngol tawa ko waɗi ko yiɗindirgol ngol addata yiɗirangol ngol a waawataa yiɗande mo a yiɗa tawi a yiɗi neɗɗo a añantaama so anni neɗɗo a yiɗantaama idan aran taw ko ɓuri himmude fii tabintingo ɓuttu koyo taw gooto kala e yiɗi leydi ɗin no yiɗi oya no jaɓi mo haani wuurde kanko kadi no jaɓi kanko kadi mo mari haqqe no jaɓi kanko kadi ko ɗo o jeeya ɗum ɗo woni go'o ko andata ɓuttu nde wallude ɓen hakkundeji meɗen e waɗugol ko moƴƴi kon e kulol allah ngol kala nanɗo ɗo waɗugol ko moƴƴi wolnenmo ko moƴƴi kon kadi kala nanɗo ɗo waɗugol ko boni haɗenno e bone on annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗuno misal yimɓe wonduɓe ɓe waɗi misal ngal e laana mana bato yimɓe naatuɓe bato ɓe e ɓewi woni dow ɓe a jippoyi leydi joni noon wonɓe ɓen kadi batto leydi si ɓe heɓay ndiyam ko ɓe yara ma ɓe looto ko ma ɓe ƴawa ɓe rewa e hoore wonɓe dow ɓen ɓe ñeɗata kala laana ɓe wona nder ton haa ɓe wiya tigi tigo en lorriɓe wonɓe dow gaa accee tusen dow men leyga enen kadi heɓe ndiya harana e yewaa ɓe maagiti wonɓe dow ɓe wi'i acceeɓe ɗon ɓe tuka ko kono maɓɓe ɗo ɓe tukude wonaa fewno neɗɗi si tawi ɓen tuki ley ɗon ɓe heɓi ton ndiyam wona jam to kamɓe wonɓe rewɓen ɗum yarana ndiyam ɗiɗa naati ka ko laana kanko wonɓe nder toon idan kala neɗɗo nannguɗo bone e hakkunde jama o wi acce mo bonna ɓe jaɓi yo bonnu bone on hewtere so ɗum waɗi no jeeya e bone meɗen on hannde anngal haɗɗugol boneji ɗi acciɗugol mo ɓe e oɗo nungo ɓe ko faa laawol hikka wondema si oɗo jeeyi an a jeeyata lorotama haji si o woni tujjo an a wuddita bonatama hay hunde si o yaɗi beeɗa a yara bonatama hay hunde ɓeeɗo fof bonnante goɗɗum ko waɗi sa a ñaari bone maɓɓe on haɗaari ɓe bone on si defte maɓɓe ɗen ari heɓe joga inan ko ma haray ɓaawo yiɗi mongol wallodiren e waɗgol ko moƴƴi kon wallodiren ko Allah subhanahu wa taala sembiɗen kaɓɓo wiyete ko giɗgol hakkundeji meɗen figgol ɗiɗagal ngal kono nelaɗo maakirenen ni sallllahu alayhi wa sallam jolɗi e jolɗo ko sikko ɓe haana toninirde ɓe haana hokkilirde ɓe haana sertal gorgal kadi oya bugoɗen sabbuji gotta ko lurra e poroje no hakkundeji meɗen sabintine ɓuttu on sabu sabintingo ɓuttu gooto kala no landa ɗum e embere makko nden mo ɓe no waawi wadde ɓuttu embere muɗum fu hayso ko konnguɗi maɗa ɗum tun iɗa waawi rewi ande hara a wawata waddere hunde sina renugol konnguɗi ma ɗi hara woɗaɗi gonka waddeyka ɗum ɗo angata wawa heɓude ma idan ko ɗum waɗi gooto kala no mbaɗi golle e nder mum fay ɗum no waawi huɓɓude ɗo yiɗiramen fu si fay kumma ari joni wiɗi mi fiyama ley to tawa o fiyata ɗum sa wattana wiɗa yaha fiya yimɓe ara fay ɗum ma fiyata ñawore jooɗo e ndare tawa fay ko ma ko fiyata an a fiyi ko mbo bonni ko an gollude e ɓaawa gandal idan haray ko woni neɗɗo leydi moƴƴo ko neɗɗo laɓɓinanowo leydi muɗum ndin kuuɗe muɗum ɗen yiɗɗo yimɓe leydi ndi yiɗɗo nafoore leydi ndi oɗo woni neɗɗo leydi moƴƴo
nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki jeeyaka e amen minen homɓe arabu ɓen jeeyaka e amen minen julɗo ɗen nelaɗo ko faamiɗo minen on wona arabu ɓe ndi jeeyaka e julɓe ɓen ɓe woni e wiide jeeyaka e amen neɗɗo nodduɗo yimɓe ɓen ɓe gori gori jeeyaka e amen neɗɗo haɓuɗo fii gori gori jeeyaka e amen neɗɗo mayɗo e fii gori gori ɗum noon hayso on ɗiɗi kalliki juuli hayso mo julnude si tawi woni ko ɗum o noddata e simmunaaɗo makko jeeyata ɗum jiyata gollal gootal neɗɗo gongal no waawi wonde golli makko e ɗum goni ina waawi wonde julɗo yaha wona hamutoɗo waɗa golle ɗoɗe bonɗe bonna golliri ma en ko waɗi so a wuuli konngol a reenaani konnguɗi maaɗa ɗin a ndaari ɗum faade wonki ma ɗin a ndaaraani diine maaɗa kan a wowi ko wowruɗaa o kala bone yaltuɗo e te konngol maɗa ngol yowma qiyama defee ko kaɗum haysi adna ɗo a accanaama sabu jaabu maɗa o kono laaɓa a tawitaake sabu ko jaabu par ce que gon aɗa jaam yeetaa عباد الله إن الحالة التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تتغير إلى ما فيه غير البلاد إلا إذا تعاون الجميع على ما فيه المصلحة بضبط النفس والصورة للعمل بما فيه خير العباد. قال الله عز وجل والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يا أن عندي هرج الحال الذي يولي يموتهم hande gatata kan zaade wonta moƴƴere si wonaa si fowtayke wannodiri e fii waɗugol ko moƴƴi kala waawi wonki muɗum ki ara accaali jokka bele ɗo wonki ki waɗi wonki kañum jaɓata accigol haa jannde tanki ko bone tumtinoɗote mum idan gumugol wonki maɗati anndinaaki naaɗo ɗi faala ko waɗde koko gatta kon sibo neɗɗo fof waawaani ɗum o waawataa waɗde ko mum wonki maɗa tin ki wonirede kon ndiwiru won subhanahu wa taala wi wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika hum muflihun kala dandaɗo ndeweru wonki muɗum fi o andi guddan ndikkat ɓe bani adama neɗɗo wawi wonde wudduɗo o wurde jama o haɗa naɗe ala ko ɗum makko fof haɓataako o jonnata kono sa heɓire lobbugo na en la kono ko wiyete kon suhu ndeweru neɗɗo yaha heɓi ɗum hande kadi ko wimana ko woni e junngo makko comme ko rubbi junngo makko ko woni e juuɗe yimɓe ɓen kadi ko yo hefto waɗde e junngo makko oɗo wuuro kadi mawnoɗa hen kala neɗɗo hoɓi o daña ɗo taw o ɗo kon kete te o woni ɗo somdude makko par ce que naku makko ko naku maɓɓe ko mbaɗde foti tawa jeego makko idan ɗum ɗo hana ma neɗɗo o haɓɓa wonki makko tin o wona di e nder ɓeɗen golleji makko ɗin fi moƴƴe jama on allah subhanahu wa taala mo manti yimɓe ndaaren ko honɗum o mantiri o wi walladina stajabu li rabbihim ɓeeɗo nooti e joomi mu'um nootiɓe joomi mum honɗum allah no noddi e won julɓe ga ya ayuha alladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun allah no noddi gooto men kala won julɗo idan ɓe nootiɓe allah kaala wonɗum julɓe ɓe jaɓi wongo julɓe o wi no jeeya e golleji maɓɓe ni gonɗum minnugol julde taw o wi wa aqamu salata wa amruhum shura baynahum ɓeeɗo ɓe yinna julɗe maɓɓe ɗen fiyaake maɓɓe mo ɓe gati on ko diitondirteeɗo hakkundeji maɓɓe ton ko men artiɓe kadi ɓe ɓe sadaka e muɗum fiiji tati ɓuɗɗi ɓeɓɓe ɗi allah yantiɗo wongo neɗɗo ñinnowo julde tawanaade falɗa o julata wona figoni ko yawi ɗum komo allah newi nani allah wi wa innaha la kabiratun illa ala alkhasirin tottugol nde julde no sakkantina yimɓe yimɓe ɓuuro ala ɗum sakana no woodi woɓɓe juulugol no waɗi no rondagol tan ilan wongo neɗɗo ñinnowo julde tawa an e neɗɗo mo kadduɗa fiimu on o jiiɗi nde a hollatamo ɗum yoore ɗum noon mbiyata nder suɗugol haa ka golli jiiɗo maɗa neɗɗo mo ƴettata feere jaɓata waɗteede e feere si wattana kadi hollirtande oɗo kala ko woni e bonne kala mo o woni kadi o bonne neɗɗo yo jaɓu jiiteede jaɓu ɗiɗmireede misal daɗɗal foti ndaare nela sallllahu alayhi wa sallam mi jonni en haqqille e nokkure neɗɗo towuɗo haa yeeɓe rabbu samawati wal ardi
nelaɗo o yehi ha kasidatul muntaha o yehi ha o weddodi e Allah salli julɗe capanɗe joyi hore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o fokkiɗe jippade o resi annabi Musa alayhi salam woni ɗo Musa wi Muhammad ko honno yanɗaɓa joni en ko honno yamirma o yamiriɗan juulugol capanɗe joyi ñande wonni mofte ande Musa wi he Muhammad yilko soroɗa joni maari o ujju mofte maɗe wawata julde capanɗe joyi ñanda min nomi gerti ben Israel nde andi si nelaɗo wonno nde ñande mo jaɓata wattede feere aɗa kon to wonɗon hande tawi e pottawi o laabi capanɗe joyi ñallal suuɗe e wawno goɗɗol goɗɗum ngo si nelaɗo ndaaru no ɓayɓe ɓuri Musa darde kamɓe ɓe yehi haka Allah yiwi ɓe wattatake feere ɗo woni kono ndaare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tippiti ɓe jaɗi feere ɗimmo maɓɓe on kaka Allah ɓe wi sagati ɓe maɓɓe nen ko kulla baraje ka ɓe yirtiti ka Allah uytanni Allah wi uytani en jul so raɓɓi ingol wayaati jeene nelaɗo waɗi hakkunde Musa e Allah ɓe amani ɓe ronkari yew jon jippo ƴawa inna Allah ulti ɗum ɗo no holli neɗɗo mo woni ko o mari darde o ko mari jawdi o ko mari gandal o yo jaɓo jiitade jaɓatede watti noon jiɓɓo ɗum on juurugol fof juulo ɗon tan daynugol hay jama o waɗɗuno kala han idan ndaare kadi sakkitode nden Allah ulti golle ɗen wacci baraji ɗi ɗo neɗɗo no jeeya e probléme julɓe ɓen hannde salagol siisagol salagol wattede feere ko ɗum waɗi jama o mofde fof waɗeɗa ɓe lantodiri noddiniɓe mofde e golle wonteɗe ɓe lantodiri ɗi hon ɗum mo beeno haqqi ko feere mum nde woni feere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min sahabaɓe on ida ra'ayta subhan muta'an wa hawa muttaba'an wa ijabu kulli bi ra'yihi fa alayka bi nafsi wa da'an salawa ɓe maaki sa yiɗi ndeeweru toftama beneɗe jokkama kala wi feere mum nden ko nde woni feere ilno hoorema tasmade ma ko on zamanu wonde a taway nene gotoɓe mo kala heccata feere mum siffere o si tawi hakkunde ma e mo yuuɗa weedu wuutuɗo a wawa accude feere ma siffere makko a acce feere ma siffere heɓo fof kañum ɗum ko musidɗo gañaram neɗɗo woni jabɗo diisodirede ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وقرب الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم نسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبكلماتك التامه ان تبدل اسرنا يسرا اللهم بدل اسرنا يسرا اللهم بدل اسرنا يسرا برحمتك يا الراحمين اللهم اغفر لنا من غشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا فقيرا الا اغنيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها جد ولنا فيها صلاح الا اعنتنا بقضائها ويسرتها برحمتك الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal